ADC headquarter Khumulungni Khumpui Academy Uskuni Bakhaktai Saklaiza Khumpui Academy wo Rung Sirungnam Muchungnai Hastini Lukorokni Cherai Rokno Rung Sirungnai KG 1T Class 1 Rokno Admission Nahana Bagai March Tali 27 Salmari Jora Admission ni Bagai Saklaiza Ang Khumpui ni principal Hebol Koloi Kini kisah lai Buma Phaika Tamni himba sinio admission na teyoi Kisi sa kok sana nang mani bagai Ang TRIPURA hasteni lukurokno sanan nayo taklai sing Khumpui Academy wo KG1 tai class 1 simena admission nanai abubu lottery ni bisingtei angkai sing amne notice book khaika sing tabo plain paper eba ke sada kagoso tai serai ni birth certificate xerox rikhang angkai sing tabo application receipt khlai tongo tai KG1 by class 1 no kare sing taklai kuno class admission khlaiglak sing abo committee bu salaika tai sini TTAD sini authority by bu salaika kami himba belai kheno kesep jat sini student kabang bang mani bagai seman ni mote sini oro prai 3000 high students tongo KG1 ni sini class 12 jara am bagai jaga kerika tai belai kheno over crowded ongi tongkha an bagai sing Nana musuk pano sing naimia sing saimano kabang ma keri borok bot yong nani musung jago hai pano sing taklai jurate sing nai mangra lia khali engkai khali ni sing wan sogana amoni bagai yang saklain nayo lukurokno norok please hachalo tongnai rok form nanani ba admission nanani ni ta phaidi KG1 tai class 1 ni bagai engkai norok phaimano o mas ni 27 tarik jora sing application receive khainai nangkhangka o mas tal sapana sing nawana Angkai lottery kai sing bas kang masa sing khlainai o kokna sanani bagai yang lai Buma phaika hambai joto no khulumka ikok tama khanaboi chu gyasa nukhungni Bupharok Khumpui Academy wo admission ni bagai phale jawo abuni bisingo kobangma chu gya nukhungni cherai rok admission manja hönai Koksilchakha Khumpui Academy ni principal in charge rok room kuri hönai kok shawi shakno baithani property haike wan shugo Koksilchakha admission khlaina phainai Buma Bupharok Bola kan? Angda? Angda yang Rotanpur. School board kayaknya payment dah. Bok kelas apa? Anu seranya kakak KG1, kita pun nak from Rokainnya, orang kita Rokain. Borok oh. Rokainnya ya, nanya ini am kita. No kabur ni. Seng kode monogat jamisura. Board ke posino para. Ni seranya board kayaknya tu. Ni serain pakai payment. Board tidak makan. Maya ko tahu from city seng jomarna ni lain kita. Bok kelas apa? Kelas 1. Mana khasa ni sing mo jaga ni ya. Nugyai itu kata phale bono sing takung ni ja. Phale. Bahai bongno sia ko ta nai. Kau dah salah kene. Salaya ko salainya to. Mana from mahaki nanggung ke sing apa to ngger kata. Nai kan ta bahai bongno. Tam rok lai amne nang tam rok lai. Ha? Tam rok lai. Sabang da keri porok tam khana sa kam khai kata. Ai kam khai oro hira ro ya ke sa ke busana pa no. Oni di mo ko ngi ba busana pa ni ya ke pele. O magna phiri ba nai keri porok ba. Tam tonga siwa. Ni ke bok kelas apa? Ha? Ni ke bok kelas apa? Ani ke kelas ano. Anbo. From rok naka. Ha? From rok naka kya? Nawai khlak khari kata. Jomar ya ko. Kini ang Khumpui Academy School lo, kabang students rok ni kabang zoom je ni hook khai sanai rok kabang ma ko. Aro hook khai sanai ni cerai rok. Kabang ma cerai rok ma pori ya boro ni elementary education ko complete ma khai ko jita compulsory ni. Angko Right to Education Act 2009 ni mutabik bachit ki prasar kabang ma student to je boro elementary education complete ma khai. Kabang reason apa ni sehingga parents of Asia, parents of Saudi, Asia boro ni juga orang Asia boro earning go si busy boro bagai khaina ba. Awon bagai am teh government school of form khai jabo. Via government school teacher tam khai ke boro baca prescribe room ni excuses no we don't have sufficient room so kemno boro ni ya tam nine ni admission ni ya. Awon bagai cing kabang ti proses cerai ro elementary education complete mak khaya. Hostels tongoro but borno hostels resanya capacity kiripo
hostel le sabuni bagi sinamba a backward level students rong ni bagi sinamna bile a je village je parents rong kuno mane actually backward area wo jin kamo news reporter se bana wo backward area parents rong jum cultivate khaisa wo bugo khaisa por time kare charai no cycle le betlang school ku ni ni gari kare bikes kare kun phana kare awan mane hostels namta ko schools namta ko pia jini oro ni melaino tam sanai government employee ro je rizaq oro school teacher hisabe je school in charge je rizaq boro apona property hake want to kiwo no we don't have sufficient seat so we cannot give admission to anyone amte hisi boro yani kai tabu je no o kok sana ke sabo no in charge headmaster angobon yakulo director of education bobai kok salai nai te nai nai tamo the admission to just kan mar natural elementary education completing ya ngi tongko awasam ni responsibility ba of course government mo tongko moreover of the public employee ro hambai